barakashitiye gomana nagasa niko Arsenal ni ngombwa kuzajya utoza ikipe ari uko abantu babanje gukwibutsa ko atari yaso ni ngombwa ra nese urajya gutangiza ra inapungo warakisamura incana yuze kandi mu kintu cyakesho gutaha umuhanga uzara gukubita ariko rero nubwo utsinze pe ariko araga ari ikipe nabwo itoje neza nka hari yaso gusa bashyi kuri wowe pe ndayaguhaye ikipe ya Chelsea bisabye ko ikipe ya Alex amajya mu cice cya muri extra time haboneka bari kata y'umutuku kugira ngo Chelsea kuza gutsinda umukino ariko ikinyezi ruko ikomeje abaraza mwese mwikomera mahi umusara twari yandorogana naco nashaka ko tumuganiraho niba mukunda cyangwa se abarasa mukunda ikipe ya Chelsea umwe mukideho ntabwo mwemeye Liam rese niyo Liam murimo ndacitswe Liam murimo ntabwo mwemeye igenda hano banze bimbwire neza uyu mungu yitwa Deus Cardinal ntabwo mwemeye kubera iki kubera ko ntekereza ko FA Cup ari ryo rushanwa ubu ngubu yakaye kubashyira imbere agashyiramo imbaraga nyinshi Chelsea ni ikipe itwara ibikombe yisanganye bibiri yego uyu mwaka rero arimo arariska kuba yabura top 4 niyo naka gakombe akabaye kuba agenga abafana agakomeza kurwanira imyanya muri Champions League na Championa iyi kipe iyimukuramo nawe rwose bari kumuyiretera yarayikwiye ikipe ni yase ayitoza nkaho wagira ngo ahubwo ni arakoze cyane Cardinal kwizera Albert Deus mujye mu number followinga ni umuntu uzo gusesa mwana cyane umupira ngiye ndamwemera ku giti cyane Albert Deus kwizera Cardinal ndamwemera cyane kandi mukomerera amashyi mujye mu number followinga hanyuma rero indi ikipe Arsenal yafashaga umurengeremezo ukubita kwa bibiri ariko iterakunze igitego cy'umusore twa eze kuri passe yakaza mutwe y'umuntu n'uruganda ira rero passe giye nimba nshaka nkaziriye naho byarangiye rero itsinze ibitego bibiri kuri kimwe abakunzi ba Chelsea ngo nababazaga uyu musore twa ari yandogora cyo muri iminsi amaze umukino amaze iminsi akina nagakwiye ku credit nagakwiye indabyo Joe Pedro ndi kubona ari rashaka kuba gifaro niko ndi kubibona amashyi yose kuri mwese rero mwese mukomera baki turi kuri BNB no nanga turakora match FC Barcelona n'ikipe ya Bilbao Go! Nyamara bareba kure bisunze kare Sato Rwanda Limited. Go! Smart Fine Maize Flour, ifunguro ry'umuryango. Fata umupira mwiza cyane bamwita Dominic Haim, kapiteni w'ikipe ya Wrexham. Atanga pase ndende hano witwa Tosina Darabia y'abakururuka gusa. Berwa Badi yashira nyamenye uko bigenze. Umupira rawukontrola neza utayizamu Sam Smith. Heza umuze mu mubiri utekesha amavuta azwi aryoshye iryo kandi yihariye intungamubiri n'ubuziranenge. Fry Mama. Iminota 18 y'umukino yari yagije kugira ngo witwa Robert Sanchez amaze guhindukira areba inshundura z'inyeganyega ku makosa akomeye y'abadefanseri b'ikipe ya Chelsea batiruka batava hasi aterekamo igitego cyiza cyane Sam Smith hano. Wrexham kimwe ekipe ya Chelsea baracyareba hejuru nubwo mbona bakire bano kubagicekinga ibintu by'amavuside yari BNB Kigali FM BNB Kigali FM 89.7 inshuti y'abamamaza yariri bakemeje nibyo nayo ahubwo yarafite speed itego abasasira bakubwiye leta izamati mukomerezaho itangazo baribonye hari for the okay ya papa ni byinshi babuzaho bakagombye gusaba imbabazi za byinshi ubuse ntabwo bari kubibona ko nagiye kirimo barabibona nyine niyo mpamvu bura baracyashaka ko babihuza iyo ni birakomeye go heza umuze mu mubiri utekesha amavuta azwi aryoshye iryo kandi yihariye intungamubiri n'ubuziranenge. Fry Mama. Go!
Kigali FM, BNB Kigali FM 89.7, inshuti y'abamamaza. Comeka pasi nziza yitwa Robert Sanchez mu kibuga hagati hariya. Bala umfata abasore b'ikipe ya Chelsea bawugeza kuri Liam Delap. Delap areba ukwitwa Garnacho ahagaze amureza pasi nziza. Rekuri shot rikomeye mu izamu arayandira Garnacho yegereye umuzamu neza. Yego nibyo umuzamu hava uko kararya mu mupira ntiyawufata. Uwitwa Giorgio Thomason mpira awukuyemo ushota mu mugongo y'umuzamu hava uko ku ikipe ya Chelsea itayishyura. Chelsea kimwe Wrexham kimwe. Onyamara bareba kure bisunze kare Sato Rwanda Limited. Smart Fine Maize Flour, ifunguro ry'umuryango. Abasore ba Lozenior babona ko bakoze amakosa, bati byaba biteye isoni tugiye kuruka ari igitego kimwe ku busa bwacu. Baby steps, pampa nziza ku bana bose. BNB Kigali FM, BNB Kigali FM 89.7, inshuti y'abamamaza. Nyuma y'intambara muri koroneri nyinshi cyane hariya, rekura kona nziza cyane bamwita George Dobson ari umusore wambaye nimero 15. Rekura umupira muremure hariya, usanga umuvandimwe bita Lewis rekura moto bido atare bahita bawubroke uwitwa Karu Mudoya ahita ukorera utereka mu izamu n'uwitwa Robert Sanchez namenye uko bigenze. Equipe ya Wrexham itereka mu gitego cya kabiri. Chelsea baracyareba hejuru nk'imifuka y'ishati. Heza umuze mu mubiri utekesha amavuta azwi aryoshye iryo kandi yihariye intungamubiri n'ubuziranenge. Fry Mama. Ibintu biragutunguye. Umupira ukitwa umupira. Mu rugo ikipe ya West Ham ikabikoza akazi hariya. Igitego cya kabiri cyiza cyane. Cyiza pe. Igitego cyiza cyane. Ishoti riteye ubwoba mu minota 79 y'umukino. Ninde uza gutangaza ibi ngibi? Raporo ninde uyisinyara? Liam Lozenior ari gufata note. Note se ko zibaye nk'iza Van Gaal. Bamwita Karu Mudoya. Terekamo igitego cyiza cyane hariya. Ariko atsinze agatego keza Robert Sanchez nta hariya rero iyo ubeshye ukagaruka. Uzi ikintu tuvunika? Imbavu z'ibumoso zihita zigenda ari nkenya. Smart Fine Maize Flour, ifunguro ry'umuryango. Onyamara bareba kure bisunze kare Sato Rwanda Limited. Akora amakosa bamwita George Dobson. Atakaza umupira imbere y'izamu hariya. Arawakira neza Joshua Pongo. Nawe nta kindi akoze uretse gutera hariya muri 90. Chelsea 2, Wrexham 2. BNB Kigali FM, BNB Kigali FM 89.7, inshuti y'abamamaza. Biratangiye bundi bushya munota 82 y'umukino 2-2. Match iratangiye sasa. Abana ndabakunda kabisa. Mwegire hino match itangire he. Bamaze kumubonera izina Liam. Ndese Liam Lozenior batiki. Ngo ni Liam Morim. Karaba. Ka. Hey! Go!
heza umuze mu mubiri utekesha amavuta azwi aryoshya indyo kandi yihariye intungamubiri n'ubuziranenge. Fry Mama. Orekura cross nziza cyane bamwita Dario Sugo. BNB Kigali FM, BNB Kigali FM 89.7 inshuti y'abamamaza. Ora witaba neza cyane arayandura gari na cyano batekereza ko ashobora kuba yaraririye ari kumpira aho utareka mu rushundura ari witwa Alpha nkoko namenye uko bigenze n'uwitwa Liam Rosenier. Onyamara bareba kure bisunze kare Sato Rwanda Limited. bose bayoboye ikibaye neniswe ari poto ihita igenda. iyo umupira wagiye ukubita kuri cya giti kiba gitambitse hasi ku byatsi ikinyuma uhita uvamo donc nkwigeze ukora ku rushundura ngo inshundura ngo zinyeganyege reka da tereka mu gitego cya gatatu Leandro Garnacho. Smart Fine Maize Flour, ifunguro ry'umuryango. Heza umuze mu mubiri utekesha amavuta azwi aryoshya indyo kandi yihariye intungamubiri n'ubuziranenge. Fry Mama. Rakura kona y'umukorero mbyari abasara b'ikipe Urexamano arasimbuka yigira Kagoma bamwita Kefamo mu gihe tukivuga hariya uwitwa Lewis Bra. Onyamara bareba kure bisunze kare Sato Rwanda Limited. ashobora gusangamo VAR, ashobora gusangamo ikirenge. Yarimo ikirenge cyangwa ntuza cyane. Ariko ruguru hari ikindi ruguru. Kirenge kirayifata. Iki kirenge cye kiramufata. Iki kirenge cye kiramufata. Kana karuga tabitse gato k'inkweto y'imbere. Urakareba. Kirega gihagaze kiringaniye ngeramo. Ibyo ngibyo muze Arsene Wenger yavuze ngo mubikureho. Ndi kumwe nawe igihugu. Agura mu ruguturege sinhembera muri World Cup no? Uzi turuguturege sinhembera giye. N'utuntu. Uraje ko Rex abije kuri igitego cy'akarenge. Reka turebe hano cyangwa se urukweto rurerure. Ry'akano kagahera. Wakombe. Nababwiye aka karenge no gukata akanga. Wewe kaza ko kare imbere karinganiye. Nawe Wenger ngewe. Ngiye ndi kumwe na Wenger ngiye nabirabiye. Ariko si kibazo baranatinze ibintu. Niba baramufashe nabikubwiraga no offside yarahise nkabona akarenge nakabonye akarenge nahise nkabona ariko ngiye akarenge nakabonye iyo kiza kuza kwa kiringana kimeze gutyo umupira warapfuye ariko oya Wenger yabiyongera kuvuga nk'iyi nagaro offside ibikwiye kuri equipe ariko nyine unyine equipe igiye kunyungukiramo ni Chelsea baracyanze da cyari bitatu bya Chelsea kuri buri gikipe. Urumva? Ngiye na uruje, ngiye usinemera uruje, ya uruje y'umuntu wagiye indi imbere mu bibosi. Cyane rwose. Ariko ngo abantu bararinganiye barakase ngo asanga igice kimwe kiri imbere. Oya. Ngo igice gitsinda ngo kirimo ngo gatuza umutwe. Gusa nyine Chelsea byungukiyemo. Ariko umuntu twa Simon iki gitego cyari icy'ubundi. Wonye kuna adeviye baro mu kirere. Ariko ntiyawurengeje nyine murongo. Nicyo kibazo. Bari ku clearinga. Abasaya. Banze ugende ta. Tabone wewe urabura se. Match hano yashyushye. Robert Sanchez kiraboneka.